pen. But the GPR, happening the GLang to the voice of the people party kalong. But the voice of the people party come to one ra brio na bar. Jong to snong na bangin. Na snow snay, ye deputy chief minister, ye madu bapli. Na snow snay, balay na snow snay. Ila siya siyat kala halati Jong kinong board. Kiyong gumno madu pinhapuan kren meeting has tambos. Unsa mi upay ba mawlai. But anda kila lum kila lang mi upay pa mawlai. Anda kila penboyes tambos. Imadu bapli itu unong mulai sino. Inamut bumi dim nong mulai. Ila kren sirhem imadu bapli. Heusi ni no mulai ngitip begitu ke bahas tambah satu si kim dai kino mulai. Imadu ila keren sibhem ila stoyo bor pada itu pat bah obami ngai heusi ila sya syukur lagi Jong ginong bud. Kata ke politics Jong kigeng. Banyak talk, banyak support, banyak lambaklah, ban penbit, ban pentami. Ngi election ngilet tang sau sanmut, dan ni kap ilet tang mangai, barki, ban armut, ngintip namar ngilet ban pensai, dan upat bawan ngin pensai, lada uman ngirong ngi keren ni kabadi ban keren. Nai kini kimut ban pentami. Bat lasai kas niru, kalau don gajing penkre, ban sei pat bahang ni, hapo petropom, bat laya wer tingge. Ya kita ki staff ngamtip ki staff you kita. Staff siapa? Ni where you pat ba, ki where you staff. Ada fair deh. Namar kita kadau. Ko ki pat ba wi. Kani kadai ka politics ka Jong.